Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Video dang in jong tu ni jong ke mu tu thai ke tawim video ka hin sip lo na jong hi la khat hling di chat ta bang hong hi ta na viewers on jong next video na nga lal deu ka ta san ma jing in bui tu tu ra sung ka bui ma jing in he jong le na hoding gyal na phat ong ka hin pi video dang adinga ka hong ki tha prepare kit a hi in tu chung video hi comment na ka sima atam zo nan ha request ho hi ka hin sei ji ding a hi na chi ka ve na hi la comment a chu athang pia hi chang thip zandan sopi chang thip ipiti zanding ham ti na hin to na hin ha do win hi ja chu nang ho ki thupi na thai pen chu nang ho comment ho ka hin le reply chu hi in tu ni ni khon jong ka video he rung lu ta na ne ve hi tim video e pat ma sang o win long sit ta in hi channel ki thupi na subscribe nai lo nei ha le lung si ta in subscribe na hin bo pin ti chu ka sai nom a hi in chele tu hin tu nya topic ni ka hin lagin ni khat na chu hi le ka sai ma bang in maya chang thit zandan khat na ani na chu keng to sa khot phang sa ti ho na ni I sai de hin te ni ani na hi ani nya hin no mai hin akin nei chi in na ste ni hi iti zanding ham hite ta bang nei ha iti zanding ham ti ini ki hil de wa hin video chu anaki pan taw hitin point number 1 na hi aloe vera hi ta sangai chana ki mu ho hi chi get lang hi aum in hi chi ho chu epp ham atamin amin sin phazo hi zongle vitamin epp minerals ki ti ho na thil tam pi ta aumin chi get lang hi aumin hi chi hi adi ama hi aphat na la hi ha hoi di sa choi ha hi le ta sa skin na ding in a hoi di sa ni na evun na ding in a hoi in ama hi evun asun na win asuva in evun na ding skin na ding in a hoi pen in a hi chule abana chu ama hin apat ho ti pat ki ti ho jong hi sumang na ding in tha jong anei na hi chi aloe vera hin chule aloe vera hi tui sa a hi lo le mai na ka lo la bel sa na ka ti ho pha jong le apat pa na inua hi le a hoi in a pha in he chi hi inua hi la pha ti chu a hi in tun an pan taw hi tin kyang to sat khut phang sat ti ho ne ni hai le ipina bowling tam itia hi le tuilum khon khat hu bel chaneu khat ana sunding he chi chu tuil a chu aloe vera ho na loading a zon khat hu hi chi hi a hiya labang chi hi itin hit thlan lang na petin hit nin lang chamchan na hit ding na hit chu anang hu hilaba ta anang pa chu spoon ni hu tui khon khat na sunna la bela chu spoon ni chu na la ding he chin na la pen chu na om sau ding na sau sa ding chi chu a hu sau phat la hun a sau lai ta hu na dop thla ding aban le tu la hi pun khat na ki khuding pun na ki khuding aban le hi chin na hi chi a hu pa chu na a hu chu na mai ti sei de ham na hlut sa de na a hu pa chu na mai na hlut sa ding a hu chu na po do sa lo de pun chu na ki khu cha khe ding na mai na hlut sa ding chi chu hung hin tin hi chi hi minute khat ni sunga jong na bol thai hin aban le chi iti pha la bowling ham itia hi le hi chi a hi thai le ni tha si ta bang jong na ki bol thai hi na chi chi chu hung hin tin aban le itia hi bol jinga hi le ita chun na mai na ki hlu sa jinga na bol jinga hi le na mai hi na chang thip hung ba hung all le tin hung phading chule piti sai da imai hi evo hi nau jong an nawin a kangin a glow in na chule evo jong asunia min a hin ti chu ka hin se dam ba la chi aloe vera hi I het ma jing bang ovin ama hi aphat na he tama hi abon hin sei zo hi jong leng sama ding a jong pha hin na sama ding in jong a phain conditioner piti sei de ham lu sop chai pha le aka le cham khana chu ka lu kana sop ka sop jai che ka sop chai ji pha le hon conditioner din kana mangji na hair conditioner ka manji le isam no hoi ma jing in ka nu ji minute nga ho ta bang ka kapudan ji in ka hin sop la jing phala anal din a pite sei dam a shiny thani na isam jong ava in annelin a hoin chi su no hon jong an na bo lovin aloe vera hi a phat chom a hin lo hoi ta hin
ama he ai ke man na he tama tama hin chule na mai in zong tin nu zi in lang nu zong na nu thai in na chang thit ne ni ha zong na mai a zong na nu le na nu zi thai hi in chi hi ahong got phala chuna phil ha ke thai hin na chi lo hai ta he ti chu to hi kyang to sat nei ho zandan in sei diu a hi im kyang to sat hi kai zong ka kyang to ana saji cho kyang to sat nei chu gen thai o ma a hi in e kyang to hong sat le chun piti sei de khot phang sat kyang to sat hoi na ahong satu chat le zan zon ki mu thai lo pun zong ki thai nom ji lo a hi na pun ho zong hi ki pe mang ji ki pe khwa wa ji ki mu thai ji lo hi na mai hin kyang to sat nei ho zong hi ha ma jing in hi ta bang ho hi tu ni khwa hi kyang to sat nei ho dinga hi lo khat ki zandan khat in share ki de hi na kyang to sa nei ne hi le na bolding khat chu changkha hu na changkha hu ana adu pa hu na la ding phabep khanu na khodim na khotna na sip kham khan na la ding na nui ding hanuya na nui ding na nui chu na nui zo phala hun atui hu umwata ana chu na nui ding niawlai a vailo na ki su kha chai phale i nu ji ta banga ho hata hanuya na nui ding na nu chu atui din atui pa chu sorry ha atui ho chu na nu na amat ho chu na kyang to ham na khut ham kyang to asalai ho chu zan lup kun phat le na nu ji ding a hin na chi hi a phat dom to ka ana bol ding a hi in chi alhang pia hi ta bang na ho hi kyang to sat khut phang sat nei ho hi alhang pia hi ta sa calcium wat a hin na chi ja hi kyang to sat khut na i khut phang hoi sanum di sat na hin calcium na ta sa calcium ki wat alhang pia ki wat tin na hin chi chu ana try o hitin na dam piu wa le comment a jong hin sei ulang na chi chu ana bolo hitin tu ni khwai aloe vera to changthip zandan to changkha kyang to sat khut phang sat ti na poi ni sel chu chan chung tan tim guys video hi na hon jong na lunggel ho na do num ho ma le comment a jong in sei ju min lang tunia dinga video isima chu chan chu tan tin next video le ana ki mu to ke ta hoite na bon chawin viewers ho ka channel members ho zo sin na bon chawin bye next video la ki mu to ke ta hoite bye